Talagang naimasti. Ay, daw. Ay na po, dato'y nalaklakayan ta ng lukat manon ti Maysa. Dapat ti Red Horse natin, parpartak lagarudan. Nih, maray. Dako ka maray. No, si daw, datayag sa... Maray. Adda ka diti nakaibaga ka niya, Mau. Talagang nga. Napintas ka, maray. Ay na, napartak kan Edwin. Nagkanabartik, maray. Talagang nga. Mapanpansin ko nga talaga ti kinapintas mo, maray. Huwag ka nga napintas ka. Ang ba't di makaibagbag ka niya, maray? Ay na, nabartak kan Edwin ko na. Talagang kuha, maray. Ay dulag kin talagang magus-gus. Tuwan at kinapintas ba ako, maray? Nabartak kan Edwin. Nabartak kan kanaturugan. Nagpahinga na bartig, maray, mukbay ti siya, wag. Ay, maray, mavalentiag request. Ay na, nabartak kan Edwin ko na king kanaturugan. Tayo may simpak atoy. May salang nga request, maray. Mabalin nga, pakis. Ay na, nabarbartak kan Edwin ko na. Anya siyak ni kumarem. Siyak ni bakit mo. Ayaw, di ba?